Anya more. You ever motivate you? Wabra uko nyuma suoi. Nwanya mkrasa sambidi atatu. Letimi abwa. Yampanyi fomu omayimu. Sadi ya chechire omayidye. Yantimi chechire without them. Aye, yantimi chechire nyuwa mufrim. Yanti yampanyi fomu so. Ebiwa fomu. Aye. Amnesano. Echi ukoko ma. Kanu wankasa. Yakacho said you trust ano. Onim se na chiachia. Tino mabi wanu ma. Wankasa se no. Ayanu wani na hoso. Ti abatwa dwindi asiso. Aye, ti anopai. Yabachi yampanyi fomu na dwindi asisi no ma bebre so. Yenkoye no ni aka kire wona mo so madaroma amusha no munya ni yema yan etikaya ho diachi our Facebook I can 93.3 FM YouTube I can 93.3 FM and on Facebook no wadaroma say udru wona ma I like a program no mame after that Ghana ni achachiri no entidia na woka ade na osusu se de boa Ghana be ye ade na osusu se obutu achim odane ne patam a ya de boa achim odane ne patam be ye drop it there I will come and read it for you ye wia mayansha na ofufro sunya bi nhwe ai na ofufro sunya bi nhwe ye wia na ya share na bu froso nya bia share afei YouTube no se ba subscribe na ensama wodu atwagu no ana se adwumade bia de betum live no and so yanya kwanya na yanya notification no ni ahwe bi www.ankanfmonline.com aye baby obetimi ache no so ade afa anywhere you are obetimi ache ne de afa na no pai ensama wudo no ana yade ba adoso ensama no adoso ana ma chitim no atintim de agun krata so asa dwempan ni kofi mensa me metremu efama kai na jane so asa dwumadi yi production team no odi an kai kwame yabua atimkwana na onu bremu kila abubonua international bozigi man be the executive producer for the show Kwame Asante akokwazo de share adi atumo Facebook and other social media handles ni nyina kwa kwani kusibu atumka ho ani adi jumadi no aba sanenso asa jumadi ya metremo adi ama the international man the senior morning show presenter as well as radio presenter Oboba Ofori Amanfo senior I extend greetings to you this morning. I believe, sir. Now, be here to today. Now, don't forget, sir, Monday, edition of Martini, dear. Aya Kikim, Aya Tontom Kwa, and Yabatontom. Aye, Yanim Diamia Yamaya, Etiaki Anuntum, Yabaya Huda Day. Aye, Yabaya Huda Day. The Monday, Siay, Yatutum Yami, and some of the Dibano. Opanyini bi dia to dwa tremu sa wonu mo bompaye ase kabeya dia si wo gini no ebi si o Michael ko ganam ya no sabi wonu mo nyina mo mu ase na wonsi wo tri ase sansi wonu manim begu ase yate yebedi mu komo na ube piemu ewo bremu fifini masini mu a ai yasi COVID-19 vaccine no AstraZeneca no phase 2 no amunkwa emunwo yade na koyo wanum so musiesie funi environmental health workers no amuko strike o entisabi sawankwa wo na se covid anam so ama ahwere won kwa ha opanyinu be mobo maami be mobo mini abe ma be mobo sister be mobo ufunu na ewura be ho no wo se wonye obi anu akokora no ai eti yankwa wo yebedi mu nkoma one teacher one laptop sa
And now you're the amount of Fama Wamo. I want to say, you be the more uncommon, Masiano, you'll be bringing a demo Monano Pay. And let's see a Thursday, of course, Yabasha Police Diary. Yawa way, any baby Kikao, such a bama, near the Asumo, come. Na abuama noma timi akwaya enkai afei mayansha www.ahinkanfmonline.com. What are some of the issues and the airport pay? ahinkanfmonline.com. Etifa phone said ya mesuma family ya me bubo ade ahye ho na me de makọ no no ma ye nyina ye nkomom ye nyina nduru wo mom timika na fe waka to aso www.icanfmonline.com. Now see, Ghana doesn't need violence. Ghana doesn't need violence. Way free, former finance minister Dr. Kwabra Dufua. And what is the same way? The former president, His Excellency John Dramani Mahama. On a comment to come here. I said, I think Benoni Adiono and which is 2024 elections, you know, I do or die affair. And now, Penny Chim say, I could Nabutre, Brafom, Mao Coco, Mao Pom Pom Paisa, Penny Mac can send me say, oh, what the Mediano, can say another who yabo. Nabutre. Ghana de okubiasi I am planto kwa I assume Germany tiafa assume Jena nguso enko yate icanfmonline.com as Eastern region 3 dead after mining pit caved in at apena mine okay enti ukopiemu awo apena mine ano ewo apoyama ntam ya no ma o kire se garam se amna bi abu agum ama na nipa miensa timkeja wonu ma ka jempo hey garam se yenyaye bada Ghana aso de abuode pa wo mayimo hey swantie nso wo yi anu anu ngomati ko ponti no so far so free, but all the same, it's very sad. Now, what's my do or die comment is an idiomatic expression. There is nothing to react. Mahama, John Mahama said, he do or die comment now, come on, you know. I need you more. I'm not born so I am bravo. We are English, you know. Once you do a idiomatic expression, once you be, how you did this? I want to ask you, compare dictionary. I think so. If you are don't walking, come on, Ghana. Agenda 111 South Day MP sued government over procurement breaches. Okay. Now agenda 111, you know. And what you have to do to say, I'm not sure but Johnny the ma South Day. Watch your by Nasiru de Edna go jama Marano. Adaya. Passa by no, and she should be one man koye. I am koye. And you also motion now can was Walk out www.icanfmonline.com. Now, walk out reading to us one. Now, when you have more details about it.
and many more, including sports and entertainment. And I will call no more. Ubetimianya, no one can kind. Let me up. Wow, I'm also on the Aquasio Mayimo. Etiawese Papa ni ba Johnny na fe yade wiem sa cha adwumade ne dia ma o sa de wunim dada no na ye ma abrano bia aye better adwumade so after that no na ya sha afutu sama wo de maye ne e grasa sama wo de maye ye de na match team no esa men ka John na no pay yey Babra ya kuya adwumasi ade ai ana wo maye Odi atami kuchu Bideba Ma yanko ahumane so na ya ne papa ni ema nkomo enhwe wiemu ensa kira ya twumade se de sibi etie papa ni wadaro mama mo ache enano pay ye mi o ohine na pomo nyame adom yada nyakopon no enso ase enne eye ebobosume ne da to so enkono afimpi no ene aduono baako emo eda ya wada ewiemu sachiraye wadaroma yo ma menchia wetie fodina ne ewiemu bobre no yemfensi mpoano nti aflawu keta adan tema sopon takrade Cape Coast nkranha axim takwa enen empatem no na pay ewiemu be kusu kakra ama ewiemu so be ka kojina 29 degrees Celsius ifi 10 a.m. Ekono Cape Coast Azim takwa any Cape Coast so be pete wo kakra afi ye northern portions of the country na Tamale wa na Lerugu wale Bole Yendi Ogatanga Saboba Sabelugu ne empatem hono so no ana pay ewiemu be kusu kakra bi benya mesta na 4 parties afi we must go back to 30 degrees Celsius. Tamale one and the Bole and Yinti. So a bepete wo ewi. After about inland areas now. Inland areas in Tashiman, Sunyani, Obuasi, Bono, Kintampo, Ejura, and then the pattern no sono. Baby a coupon a quiet one, so bepete kakra wo ewi. And maybe must be 29 degrees Celsius. The about eastern portions of the inland areas now, as a man can say. Kufodia Akimodan, Asane, Abuabu, Achiansi, across Ubini, Batebi, Saba, Swedru, Akutia, and then Patemno. Even Bekuswana pay, and maybe Mushudoka 28 degrees Celsius. And Yamabobo, the eastern portions, and let Suno and Toho, say, Bibiato to Ia, Eako, and Remono, so Bepete, or Kufodia Samankase. Okay. Okay, papa ni mayena se anopai na bibibi ani nso asede dae ye no na yabo anamo so ni asagimo enchemu yeda se yo mesomeda we eye papa ni Clegg ono edi ne dwumadie ewo Ghana Meteorological Agency enka pumpuni mantemu eno de wiemu ensa kiraye adwumadie nso ede ababesom ye no on eastern portion of Ghana, or just a wiemu and such rayano, a mu action quacogina, a year aduno and watch 28 degrees Celsius. Or say an eno eastern hand on dear, a soon said that any a wium into an equine soon tosser, Nemono oko a year as a macasine is Kofodia. Could be said and so bet to me at all, and you made him one mono, a bit to me appetite. Way, a wiemu and such raye. Ayineba bekatu mami na enti yada so ehye na afi de motivation no enso atoa so Now the question is very simple. On the motivation, or say
It is a sin to be a lazy. Yay. What's it? Are you bonny? So by your quadrufour now. There is a question mark for you to answer this morning. And see, when it comes to this aspect now, then your Bible in about me church and you. And I will say, baby, and then the question is very simple. Always say, are you bonny? Say, obey your quadrufour and yay. Where you want where you? Are you bonny? So obey your quadrufour and say, what say, Anne another beer. Yemie treno enko Matthew 25 going no because of the time no mean to me ready the nyina emma but asam na wono ni ayetiawa and I can realize na wo benya no enso ayetiawa se wonim nipa miensa watia yema talent se wono mo enfa nko didwuma na yede ma wono mo no mienu de omudi kwaye adwuma sede owura no ese wo ne mo ana mienu soso de baako sorry omoya miensa ti mienu ekodi no kware de kwaye adwuma enya ensi ho ede ma owura no baako de okọ no kotutu fam ana ode kọ hye ho kata so sa ni owura no ono de onim sade ni owura ne tie to de kwaye adwuma na se kọ hye ai na bia wo yendai obeda nya ama no enti owura ne ba ye bu nkonta no no ne de de ma no na wo se o me de o de ma me anam de kọ hye o mempa ma ne bia enti so mje wa ade na sa onipa yi Bible age ne de na wo no efini nsem na asem oka che ni se ni tirimu ye den yey ni tirim ye den and anytime bia ye beka lazy no ewo ensem kaye bebri ewo ho ye enti sa utirimu so den dia na wo ye de ya sa utirimu odin a na sabi o mpedua sa wo ye nipa boni ni ana sa wo nipa boni ni so dia ne kura mu no oyine jakima yi mame na uzako aya Proverbs 6 verse 9 to 11 no so a enu so wa asembia no so eka kire ye ne yey wase eno no na wo kan a Bible you know you na fa me Bible ne ma me na me kan firi ho na me kan firi ho se wo wi a o kan Bible no Proverbs 6 verse 9 to 11 na me be kan asembi ho de amount CCA but ni tie ni titim nya ne se wo kwadwefo a wo hene fa hye otrim wo de dana baba onam bone kase pa na wo ye ne se wunnim a ai eye bone kase pa na wo ye no ompebre wada se ensan soso anya adwuma ne endidi o se endidi soso a na de anibre bone soso e de aba kotesi wa fanyine de asem kure ni Ghana for no ma be pragotesi na free me no so prefer so kwadro so de aye bone enti wada wo baba wo nam na no pe ya koya wo de wo si wo nkoi dawo oyene dawo dawo anya bone nko a ni say wati nipati o anya bone nko a ani say yesi obi akum obi empepi na ani adwene wo hododo too much ana wakodi nkotompo wata atrodi atu obi so okay aba enti Proverbs 6 verse 9 wase wobeda akosi da ben okwadwofo question mark ni nie
Obeda kosi da be okwadwofo. Bra ben na wo be sorry afri wo namu. Another question mark. Na kakra. Nkoto kakra. Ensa a me pono. Mede kakra. Yo. Ena wo hia beto wo se. Okwa mu kafo. Yey, ogwaduni. Oti the Bible ne ka kire yey. Enti wa wunim se wo se wo sori kwa adwuma mu no ndu. Anopa no nsia. Wo de Ghana kura de wata kura ne ye no nso. Anase no nso ne fan wo se oduru adwuma mu. Wunim, you are aware of it. Ana wo da ya ebo no se 6:30 time nko ye. Na wo twe mu. Ana wo sa ato aso. Oti we na about 7. 30 minutes more 30 minutes be that so. Man fa na kakra. What the sa na wo ye late wo adwuma mu enra. Ena so sa da wonum sa de sa se ko ye late biem. Ye. Eno sa no sa adwuma ni lusu. Se wati anti o da kosi da bay. Proverbs na kan. O de da bay na wo be sori afri wonam. Da bay na be sori. Da bia wo de wo da ho. Da bia no adwuma bla obi anu anu adwuma to on mani afraza ka che bla be ya adwuma o. Ai agi se akwọhwe ansa ne wanya. So the answer to this question no per eye quotation yenu amede ama wo ye bla ni nti no anka mati onu betimi amayemu more details but my brief you on it wa kenkan o kenkan a wo behu summary no so wo ye kwadofo a totally you are sin nyam na meka Bible ne ka eye bone kase pa eza so ye kwadofo ya fo adwuma mu a na wo nkwa adwuma na da bia tototo adwuma mu rofrofa adwuma no elusu sika mmam adwuma wura no be da nya sika na wo de atwa wo so wo ka wo gbo adwuma wura ne ka enti eye bone so be se adwuma ne gu ti na so da otifie no ka wo nkore adwuma na gu nyame enhu ya mabo na me yemfa ensem yi ye ho ano ma ye nya akwadofo na no pai ye ne enso ne koye adwuma na no pai na ye nya ye nsa no aduane yei ma ye nya akwadwo ana no pai sanse wo sense nya adwuma ni kwa sedidi ani wo wei adwuma ani ohun adwuma pe no obo hu ade we na betimi aye no di hu bia be show mu but the moment ensa be ko hu no ensa ko hu a eye fast ana no pai ma won sani nikan ma wani no ehu adwuma se adwuma ne so wontumi nye ma won sa no enikan anapanya mi hira ye we ye kakra bi anai ma titim ni se men ka kira wo na enhye wunkuran na esore epa bibi ye efa ema wo ho na me sore na ma jemu ade ama yes sports team no na wonom so de agudie mu ensam no ade atoa so enso ade ama wo omu wi a